හොඳයි අද දේශනාවේ මාතෘකාව ලියා ගන්න. இன்றைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். මගේ කැඳවීම ආරක්ෂා කර ගැනීම. என்னுடைய அழைப்பை நான் பாதுகாத்தல். උදාහරණ දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබ කැඳවා දෙනවා. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் தேவன் இன்று உங்களை அழைக்கிறார். ඒ නිසා තමයි අද ඔබ මේ සභාව ඇතුලේ ඉන්නේ. ஆகவே தான் நீங்கள் இன்று இந்த சபையில் உள்ளுக்கு இருக்கிறீர்கள். ඔබ මේ ස්ථානයේ ඉන්නේ ඔබට වෙන වැඩක් නැති නිසා නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවපු නිසා. நீங்கள் இந்த இடத்தில் இருப்பது உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லாதபடியால் அல்ல, கர்த்தர் உங்களை அழைத்தபடியால். ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙන්නේ ඇයි? ඔබ උසස් කරන්න. ஏன் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? உங்களை உயர்த்தும் படிக்க. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙන්නේ මොනවාද? ඔබ බලවත් කරන්න. ஏன் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? உங்களை வல்லமையாய் மாற்ற. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙන්නේ මොනවාටද? ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. தேவன் ஏன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? உங்களை ஆசீர்வதிக்க. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙන්නේ මොනවාටද? අනිත් මිනිස්යන්ට වඩා ඔබ උසස් කරන්න. தேவன் ஏன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? மற்றவர்களை பார்க்கிலும் உங்களை உயர்த்தி. දෙවියන් වහන්සේ මොනවාටද ඔබ කැඳවා තිබෙන්නේ? ඔබව වලිගය නෙවෙයි හිස කරන්න. கர்த்தர் ஏன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? உங்களை வாழாக்காமல் உங்களை தலையாக்கும்படி. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙන්නේ මොනවාටද? ඔබට ආශිර්වාද කරන්න පමණක් නෙවෙයි ඔබට කොතරම් ආශිර්වාද කරනවද කිව්වොත් ඔබ වෙන මිනිසෙක්ට ආශිර්වාදයක්. கர்த்தர் ஏன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? நீங்கள் எவ்வளவு உங்களை ஆசீர்வதிக்க, உங்களை எவ்வளவு ஆசீர்வதிப்பாரே, ஆனால் நீ உங்கள் மூலமாய் மற்றவர்கள் ஆசீர்வாதம் அடையும்படியாக. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙන්නේ මොනවාටද? දෙවියන් වහන්සේ සමග ස්වර්ගයේ සදාකාලිකව ජීවත්. ஏன் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? பரலோகத்தில் நித்திய காலமாய் அவரோடு கூட நீங்கள் வாழ்வதற்கு. හලෙලූයා. ආමේන්. මේක තමයි අපේ කැඳවීම. இதுவே எங்களுடைய அழைப்பு. දෙවියන් වහන්සේ අපව ලෝකයෙන් විශේෂයෙන් තෝරාගත්ත ක්‍රීම් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි තමයි උන්වහන්සේගේ ලෝකයෙන් තෝරාගත්ත විශේෂ ක්‍රීම් එක. ඒ පොඩි සෙනඟ උන්වහන්සේ අපව තෝරාගත්තා. தேவன் தாமே எங்களை விசேஷமாய் இந்த உலகத்தில் இருந்து எங்களை விசேஷ ஒரு கூட்டமாய் தெரிவு செய்த தேவனாய் இருக்கிறார். හලෙලූයා. අපි අද බලන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේ එසේ විශේෂයෙන් කැඳවපු මිනිසෙක්. இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இவ்வாறு விசேஷமாய் அழைக்கப்பட்ட ஒரு நபரை குறித்து. ඔබ මාව කැඳවුවා වගේ මේ මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේ විශේෂයෙන් කැඳවුවා. உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் அழைத்தது போல் இந்த மனுஷனையும் கர்த்தர் விசேஷமாய் அழைத்தார். කැඳවුවේ මොනවාටද? ஏன் அழைத்தார்? බලවත් මිනිසෙක් වෙන්න. வல்லமையான ஒரு மனுஷனாய் மாற்றுவது. බලවත් මිනිසෙක් වෙන්න. ஒரு வல்லமையான மனுஷனாய் ஆகுவது. උසස් ජීවිතයක් ගත කරන්න. உயர்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு. නායකත්වයක් දරන්න. ஒரு தலைமைத்துவத்தை வகிப்பதற்கு. මිනිස්යන්ව මුදවන්න. மனுஷர்களை மீட்டெடுப்பதற்கு. මේ උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ මේ මිනිස්යව තෝරගත්තා. இதற்காக கர்த்தர் இந்த மனுஷனை தேர்வு செய்தார். හලෙලූයා. අද ඔබටයි මටයි ලැබිච්ච කැඳවීමක් වෙන්න මේකම තමයි. இன்று உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பும் இதுவே. අපි හරහා මිනිස්යන්ව මුදවන්න. எங்கள் மூலமாய் மனுஷர்கள் விடுதலை ஆக வேண்டும். ඔබ තුලින් මිනිස්යන් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලබන්න. உங்கள் மூலமாய் கர்த்தரிடத்தில் இருந்து ஆசீர்வாதங்கள் இந்த மனுஷர்கள் பெற வேண்டும். ඔබ තුලින් විනාශයට යන මිනිස්යන් බේරගන්න. உங்கள் மூலமாய் அழிவுக்கு போகிறதான மனுஷர்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளும்படியாக. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්නු උසස් කැඳවීම. இதுவே தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த உயர்ந்த அழைப்பாய் இருக்கிறது. උත්කෘෂ්ඨ වූ කැඳවීම. மிகவும் சிறந்ததான ஒரு அழைப்பாய். බලවත් කැඳවීමක්. வல்லமையான ஒரு அழைப்பு. ඒක බලවත් කැඳවීමක් සභාව. அது வல்லமையான ஒரு அழைப்பாய். උන්වහන්සේ අපව කැඳවා තිබෙන්නේ බලවත් කැඳවීම. அவர்களை அழைத்திருக்கிறது ஒரு வல்லமையான அழைப்பு. හලෙලූයා. ආමේන්. කිදෙක විශ්වාස කරනවද මේ කැඳවීම වටිනා කැඳවීමක්? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் அது பெருமதியான அழைப்பு என்று? ඔබට සාමත මේ ලෝකේ ලබන්න පුළුවන් වටිනාම කැඳවීම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම. உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலகத்தில் பெறக்கூடிய பெருமதியான ஒரு அழைப்பு தேவனிடத்தில் இருந்து வருகிற அழைப்பு. අපි බලමු මේ මනුෂ්‍ය ගැන අපි ඉගෙන ගමු. අපි බයිබලේ අපි පෙරලමු. විනිශ්චයකාර පොතේ நியாயாதிபதிகள் புத்தகம் 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 ඉඳලා 5 දක්වා අපි කියමු. ඊශ්වරවරු දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව පව් කළා. இந்த பிள்ளையினுடைய நோக்கம், இந்த பிள்ளை பெறுதலின் நோக்கம் என்ன? இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமான பாவங்கள் செய்தார்கள். මේ පාපේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය සහ දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව වහන්සේ ගත්තා. இந்த பாவத்தின் நிமித்தமாய் தேவன் என்ன செய்கிறார்? அவர் அந்த ஜனங்களுக்கு கொடுத்த பாதுகாப்பை கிருபையும் அவர் கைவிட்டார்.
ඒකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද උනේ? ෆිලිස්තවරු ඊශ්‍රායල්වරුන්ගේ සතුරු ඇවිත් ඊශ්‍රායල් අල්ලගෙන ඊශ්‍රායල්වරුන්ට හිංසා කෙරුවා. ஆகவே இது இந்த பாவத்தினுடைய பிரதிபலனாகி அதன் மூலமா என்ன நடந்தது? இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் விரோதமான ஜனங்கள் பெலிஸ்தியர்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய் வந்தார்கள். දැන් දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කරේ? මේ ඊශ්‍රායල්වරුන් දෙවියන් වහන්සේට අනගසන විට ඔවුන් පසුතැවිලි වෙන විට ඔවුන්ගේ ශෝදුක් ඔවුන්ගේ දුක දෙවියන් වහන්සේට කියලා යාඥා කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ඒකට උත්තරයක් ඇටියට මේ මනෝවා සහ ඔහුගේ බිරිඳට දරුවෙක් දුන්නා. ஆகவே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் மனம் திரும்பி தேவனிடத்தில் அவர்கள் முறையிட்ட பொழுது அதற்கு பதிலாக அதற்கு ஒரு பதில் கொடுக்கும் முகமாக இந்த மனோவா மற்றும் அவருடைய மனைவிக்கு ஒரு பிள்ளை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ දරුවා විශේෂ දරුවෙක්. தேவன் சொல்லுகிறார் இந்த பிள்ளை விசேஷமான பிள்ளை. අද ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ විශේෂ දරුවෙක්. நீங்கள் காணப்படுகிறது விசேஷமானவர்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ විශේෂයෙන් තෝරාගෙන තියෙනවා. දහසක් අතරින් ඔබව තෝරාගෙන තිබෙනවා. கர்த்தர் உங்களை விசேஷமாய் தேர்வு செய்திருக்கிறார். ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் மத்தியிலே உங்களை தேர்வு செய்திருக்கிறார். හලෙලූයා. දහසක් අතරින් උන්වහන්සේ ඔබව තෝරාගෙන තියෙනවා. ஆயிரங்களுக்கு மத்தியில் கர்த்தர் உங்களை தேர்வு செய்திருக்கிறார். ඔබ කොච්චර ආශිර්වාදවත් කෙනෙක්ද කියලා ඔබ දන්නවද? நீங்கள் எப்படி ஆசீர்வாதம் உள்ள ஜனம் என்று உங்களுக்கு அறியுமா? ඇයි ඔබ තෝරාගෙන තියෙන්නේ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. ඔබ තෝරාගෙන තියෙන්නේ සර්ව පරාක්‍රමවත් මුළු ලෝකේ බබලා පාලනය කරන සදාකාලිකව ජීවත් වෙන සියලු බාහිර දෙවියන් වහන්සේ ඔබ විශේෂයෙන් නම කියා තෝරාගෙන තියෙනවා. உங்களை தேர்வு செய்தது ஒரு மனுஷன் அல்ல, சர்வ வல்லமையுள்ள சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிற ஜீவனுள்ள மெய்யான தேவனே உங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். අපේ කැදවීම ගරු කිරීම අපේ කැදවීම ආරක්ෂා කර ගැනීම අද දේශනාවේ මාතෘකාව. எங்களுடைய அழைப்பை நாங்கள் கவனமாய் வைத்திருப்பது, எங்களுடைய அழைப்பை நாங்கள் பாதுகாப்பாய் வைத்திருப்பது என்ற பிரசங்கத்தின் தலைப்பு. දෙවියන් වහන්සේ දරුවම කැදෙව්වා. විශේෂ කැදවීමක් වුණ තිබෝගේ ජීවිතේ. தேவன் இந்த பிள்ளையை குறித்த ஒரு விசேஷமான அழைப்புடன் அவரை அழைக்கிறார். ඔව් මේ දේවදූතයා දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයා දේවදූතයා මනෝවට සහ බිරිඳට කිව්වා මේ දරුවා පොඩි කාලේ ඉඳලා කැපවීම තුල හදන්න කියලා කිව්වා. இந்த தேவனுடைய தூதர் என்ன சொல்கிறார்? மனோவா மற்றும் அவருடைய மனைவிக்கு இந்த பிள்ளையை சிறு பிராயம் முதல் ஒரு அர்ப்பணிப்புடன் அவரை வளர்க்க வேண்டும் என்று. අද දෙවියන් වහන්සේ අපව තෝරාගෙන තියෙනවා උන්වහන්සේට කැප වෙලා ජීවත් වෙන්න. இன்று கர்த்தர் எங்களை අழைத்திருக்கிறார் அவருக்கு என்று நாங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் வாழ. ඔව් කියන මේ දරුවා මුද්‍රික පානය බොන්න දෙන්න එපා. අරක්කු, බියර්, සිගරට්, අයිස්, සුරුට්ටු, බුලත් මේවා කඩේ තියන්න දෙන්න එපා. ஆகவே தேவதூதர் சொல்கிறார் இந்த மகன் இந்த பிள்ளைக்கு மதுபானம், அதாவது திராட்சை ரசம், அதாவது பீடி, அந்த சுருட்டு என்கிற அந்த காரியங்களை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டாம். අද දෙවියන් වහන්සේ අපව කැඳවා තිබෙනවා මේ කිසිම දෙයක් අපේ කටේ දාගන්න නැතිව. தேவன் எங்களை அழைத்திருக்கிறார் இன்றைய நாட்களில் இந்த காரியங்கள் எங்களுடைய வாயில் போடாதபடிக்கு. අපව කැඳවා තිබෙනවා සුද්ධ ජීවිතයක්, වෙන්වුණු කැපවුණු ජීවිතයක් ගත කරන්න. கர்த்தர்களை அழைத்திருக்கிறார் வேறு பறிக்கப்பட்ட பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்படியாக. ඒකම දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ දරුවාගේ හිසකෙස් කවදාවත් කපන්න එපා. அதே போல தேவன் சொன்னார் இந்த பிள்ளையினுடைய முடியை நீங்கள் ஒரு நாளும் வெட்ட வேண்டாம். දැන් ඔබ දන්නවා කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? අයියේ කියන්නේ සැම්සන්. ஆகவே அநேகர் அறிந்திருக்க முடியும் சிம்சோனை குறித்து என்று பேசப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේ සැම්සන්ව තෝරගත්තා. මොනවාද තෝරගත්තේ? බලවත් මිනිසෙක් හැටියට තෝරගත්තා. தேவன் இந்த சிம்சோனை அழைத்திருந்தார். ஏன் அழைத்தார்? ஒரு வல்லமையான மனுஷனாய் மாற்றுவதற்கு. දෙවියන් වහන්සේ සැම්සන්ව තෝරගත්තා. තෝරගත්තේ මොනවාද? උසස් කරන්න ඊශ්‍රායල. இந்த சிம்சோனை கர்த்தர் ஏன் அழைத்தார்? இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்குள் அவரை உயர்த்தும்படியாக. දෙවියන් වහන්සේ සැම්සන්ව තෝරගත්තා මොනවාද? දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම මේ පොළවේ ඉෂ්ට කරන පිණිස. ஏன் தேவன் இந்த சிம்சோனை அழைத்தார்? தேவனுடைய திட்டம் இந்த உலகத்தில் நிறைவேறும்படி. අද සැම්සන්ගේ කැදවීමයි
ඔබේ මගේ කැදවීම ටිකක්වත් වෙනස් නැහැ. ඒ කැදවීමම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මටයි දීලා තියෙන්නේ. ஆகவே இன்று உங்களுடையதும் என்னுடையதுமான அழைப்பும் சிம்சோனுடைய அழைப்பும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. அதே அழைப்புக்கென்றே கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார். ඔබ දැනගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැදවා තිබෙන ඔබ තෝරාගෙන තිබෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම මේ පොළවේ ඔබ හරහා ඔබ තුලින් ඉෂ්ට කරනවා. ஆகவே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள், தேவன் உங்களை தெரிவு செய்தது, உங்களை வேறு பிரித்தது அவருடைய திட்டம் இந்த உலகத்தில் நிறைவேறும்படிக்கு. ඒක සුළු කැදවීමක්ද? அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு அழைப்பா? ඔබට හොඳයි මම කියුවේ. දෙවියන් වහන්සේ සැම්සන්ව අද අපිව ඔබ තෝරාගෙන තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම මේ පොළොවේ ඉෂ්ට කරන්න ඔබ තුලින්. අද ඔබ මොනවද කරන්නේ? උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම මේ පොළොවේ ඉෂ්ට කරනවද? ඔබ තුලින් නැත්නම් ඔබ ඔබේ සැලැස්ම පස්සේ දුවනවද? இன்று தேவன் ஏன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? அவருடைய திட்டத்தை இந்த உலகத்தில் உங்கள் மூலமாய் நிறைவேற்றும்படியாக. ஆகவே நீங்களும் நானும் எங்களுடைய திட்டத்தை பார்த்து போய்கொண்டிருக்கிறோமா, இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறோமா? දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ දරුවා විශේෂ දරුවෙක් වෙන්න යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ දරුවා බලවත් දරුවෙක් වෙන්න යනවා. මේ දරුවා ආලේපන දරුවෙක් වෙන්න යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ දරුවා මගේ මනුෂ්‍යයන්ව පිලිස්තවරුන්ගේ මුදව ගන්න. தேவன் சொன்னார், இந்த குமாரன் தாமே அவர் வல்லமையுள்ள மிகவும் பலசாலி, அதே போல என்னுடைய ஜனங்களை பெலிஸ்தரிடமிருந்து விடுவிக்கிற மனுஷனாய் நான் மாற்றுவேன் என்று. ஆமென். ඔහු මුදවන්නෙක් කරනවා. அவர் ஒரு ரட்சிப்பாளராய் மனுஷர்களை ரட்சிக்க முடியும். අද දෙවියන් වහන්සේ අප කැඳවා තිබෙන්නේ අපි විදෙන්න විතරක් නෙමෙයි. අපි තුලේ මනුෂ්‍යයව මුදවන්න. இன்று கர்த்தர் எங்களை அழைத்ததும் நாங்கள் ரட்சிப்படைய மாத்திரமல்ல, எங்கள் மூலமாய் अनेक ஜனங்கள் ரட்சிப்படையும்படியாக. නමුත් අපි තාම අපිව මුදව ගන්න දඟලනවා. ஆனாலும் இன்று நாங்கள் எங்களை விடுதலையாக்கிக் கொள்ள முயற்சிக்கிறோம். අපි මිදෙලා වෙන මනුෂ්‍යව මුදවන්න උන්වහන්සේ අප කැඳවලා තියෙනවා. நாங்கள் விடுதலையாகி இன்னும் ஜனங்களை விடுதலையாக்க கர்த்தர் எங்களை அழைத்திருக்கிறார். අපි කියමු තවදුරටත් 14 එකේ ඉඳලා 11 දක්වා. අපි සැම්සොන් දැන් ලොකු දරුවෙක් වුණා, ලොකු වුණා, ඉපදුණා, කාස්කම වුණා, දරුවෝ නැති අම්මට දරුවා ලැබුණා. දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටියා. දෙවියන් වහන්සේ ආලේප කළා. ඔහු උස්මාත් වුණා. දැන් තරුණෙක් බවට පත් වුණා. இப்பொழுது சிம்சோன் பிறந்து அவர் வளர்ந்து ஒரு வாலிபனாய் மாறிவிட்டார். தேவனுடைய திட்டம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறது. දැන් සිම්සොන් ලොකු මහත් වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔහුට දැන් කෙල්ලෙක් ඕනේ. හැමෝටම එන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න නේද? අපි දෙවියන් වහන්සේට කී කරුවෙන් යනවා. පොඩි කාලේ සන්දේ ස්කූලේ යනවා. මේ සභාවට එනවා. කී කරුවෙන් ඉන්නවා. හැබැයි උගන් අය වැටෙන තැනක් එනවා. දැන් උගන් කෙල්ලෙක් ඕන වෙනවා, බොල්ලෙක් ඕන වෙන වයසට එනවා. ஆகவே சிம்சோன் இப்பொழுது அவர் வாலிபனாய் மாறுகிறார். ஒரு பெண் அவருக்கு வேண்டுமா இருக்கிறது. ஆகவே நாங்களும் எங்களுடைய ஓய்வு நாள் பாடசாலையில் வரும் கீழ்ப்படிவாய் வளரும். ஆனாலும் ஒரு வாலிப வயது வரும் பொழுது ஒரு பெண் ஆண் தேவைப்படும். உங்கள் தருண கித்துருவார் වැටෙන තැනක් තමයි විවාහ තීරණය. அநேக கிறிஸ்துவ வாலிபர்கள் விழுகிற ஒரு இடமே இந்த திருமணத்தின் தீர்மானத்தில். මේ අවශ්‍යතාවය දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා. ආමෙන්. මේක අපිට දුන්නු අවශ්‍යතාවය දෙවියන් වහන්සේ විසින් දුන්නු අවශ්‍යතාවය. මේක හොඳ දෙයක්. இந்த தேவை கர்த்தரிடத்தில் இருந்து வந்த தேவையாக இருக்கிறது. නමුත් අද කිතුනෝ අනා ගන්න තැන. ඔබ කිතුනෝ අනා ගන්න තැන. අපි වැරදි තීරණය අරගෙන. ஆனாலும் அநேக கிறிஸ்தவ வாலிபர்கள் பிழைக்கிறதான ஒரு இடம் இந்த திருமண இடத்தில். දැන් සැම්සොන් තින්නාට යනවනේ. එයා ගොස් ෆිලිස්තවරුන්ගේ දුවරුන්ගේ එක් ස්ත්‍රියක් තින්නායේදී දැක්කලු. දැක්ක. ඔබ කියන්නේ දැක්කද? දකින්න දෙයි. තමයි ප්‍රශ්නේ. நாங்கள் பார்க்கிற காரியமே பிரச்சனை. අපි කෙනෙක්ව දැක්කාම අපි ඒ කෙනාට ආශා කරනවා. ආශා කරාම ඊට පස්සේ අපි දේව වචනය හරවනවා ඒ කෙනාව ඇතුළු කරගන්න. ஆகவே நாங்கள் ஒருவரை பார்க்கிறோம். பார்த்தவுடன் அவர் மேல் எங்களுக்கு பிரியம் வருகிறது. அதற்கு பின்பதாய் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் அவரை கொண்டு வர பார்க்கிறோம். දැන් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඊශ්වරවරුන්ට අන්‍ය ජාති ස්ත්‍රියන් බලන්න එපා. නුඹේ දුවරුන්ට දෙන්න එපා අන්‍ය ජාති ස්ත්‍රියන් පුරුෂයන් නුඹේ
පුතුන්ට අනිත් ජාති ස්ත්‍රියන් දෙන්න එපා කියලා හරිම පැහැදිලිව කිව්වා. தேவன் தாமே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு கட்டளை, உங்களுடைய மகன்களுக்கு வேறு இனத்தில் உள்ள மகள்களையும் உங்களுடைய மகள்களுக்கு வேறு இனம் ஜாதியினுடைய ஆண் பிள்ளைகளையும் கொடுக்க வேண்டாம் என்று. සැම්සෝන් දන්නවා මේ නීතිය. සැම්සෝන් දන්නවා දේව වචනේ. சிம்சோன் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை மற்றும் இந்த கட்டளையை அறிந்திருக்கிறார். ඔහු නැසරයිට් කෙනෙක්. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නාසරියානු කෙනෙක්. සිංහලෙන් කියනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂ හැදිදැනීමක් එක්ක තමයි ඔය වර්ධනය වුනේ. විශේෂ දේ වචනේ සමග දිවහස් කීතුරු කම ගැන කියනවා. හොට එවැනි නාසරයිට් කැපවීම තුල, ඒ කියන්නේ වෙන ඉස්රායල් වලට වඩා ගැඹුරු කැපවීමක් තුල තමයි සැම්සන් වැඩි දැඩි කලේ. දැන් අද අපේ සභාවේ ඒ වගේ වෙන මොකක් වෙන සභාවලට වඩා විශේෂ දේ වචනේ ගැඹුරු සුද්ධකම තුල තමයි අපි අපේ දරුවන්ව හදන්නේ. ඔබ ඒක දන්නවා. ஆகவே இது வேதம் சொல்லுகிற பிரகாரமாய் சிம்சோன் வளர்ந்தது ஒரு நாசரேத்து மனுஷனாய், அதாவது மற்ற இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்க்கிலும் வேறு பிரிக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கீழ்ப்படி கொடுத்து அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விசேஷமாய் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஒரு வழக்கத்தில் வந்த மனுஷனை சிம்சோன். ඔබ දන්නවා අපේ සභාවේ වැරදි නම් අපි වැරදි කියනවා. ஆகவே என்னுடைய சபையிலும் இவ்வாறு கொண்டு வரப்படுகிறது, பிள்ளை என்றால் பிள்ளை. තාත්තා කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දුව පුතා වැරදි කරාම පුතේ දුවේ ඔයා වැරදි කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක කියන්න බැරි නම් එයා තාත්තා කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා කවුද? එයා මාමා කෙනෙක්. ඒව නැත්තම් අම්බේ. ஆகவே தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பிள்ளை என்று சொல்ல ஒரு பொறுப்புள்ள மனுஷனாகவே அதை பிள்ளையை பார்த்தும் பிள்ளை என்று சொல்லாவிட்டால் அவர் ஒரு மாமாவா இருக்க முடியும், இல்லாவிட்டால் ஒரு சோழக்காட்டு போனியா இருக்க முடியும். එතකොට මේ සැම්සොන් දන්නවා උදේම මේක වැරදි කියලා. නමුත් ඊශ්‍රායල් වල මෙච්චර දුවරුන් සිටියදී ස්ත්‍රියන් සිටියදී ඔහු තින්නාත්වල යනවා. ෆිලිස්ත ගමකට ගිහිල්ලා ෆිලිස්ත කෙල්ලෙක් එක්ක යාළුවා. ஆகவே இந்த சிம்சோன் நன்றாய் அறிந்த ஒரு காரியம் இது. ஆனாலும் இவர் பெலிஸ்தீனுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கிற திம்னாத் என்கிற பிரதேசத்துக்கு போய் ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறார். දැන් ඔය විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ, මොනවද කරන්නේ? ඔහුගේ අම්මවයි තාත්තවත් මේ පාපයට හරව ගන්නවා. මේ අපි පව් කරන්න තීරණ ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි, සමහරවිට මොනවද කරන්නේ? අපි ඒකට අපේ රටේ ඉන්න අයවත් අත ගන්නවා. අපි ඒගොල්ලන්වත් වටනවා. ஆகவே இந்த சிம்சோன் தன்னுடைய தாய் தகப்பனையும் அழைத்து செல்கிறார். அதேபோல நாங்களும் பாவம் செய்யும் பொழுது எங்களை சுற்றியுள்ளவர்களையும் அந்த பாவத்திற்குள் மட்டும் வைக்கும்படியாகவே செய்கிறோம். අම්මටයි තාත්තට කියන ෆිලිස්තීන්වරුන්ගේ දුවරුන්ගේ නෙක් ස්ත්‍රියක් තින්නයි මම දුන්නා. මට භාර්යාවක් කොට ලබා දෙන්නයි කියනවා. දැන් මම බන්දලා දෙන්න කියලා කියනවා. இப்பொழுது சிம்சோன் கேட்கிறார், நான் திம்னாத்தில் ஒரு பெலிஸ்தீரின் ஸ்திரீகளில் ஒருவரை கண்டேன், அவரை எனக்கு மனைவியாய் கொள்ள எனக்கு வேண்டும். එවිට ඔහුගේ දෙමාපියෝ කියනවා මොනවාද? නුඹ ධර්මච්ඡේදිත ෆිලිස්තීන්වරු නුඹ අචාර්මච්ඡේදිත. හරි, ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මොකක්ද? කිවිසුමෙන් පිට. ධර්මච්ඡේද කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කිවිසුම ඉස්සරවලු. දෙවියන් වහන්සේගේ හැම ආශිර්වාදයක්ම ඔහුට තිබුණා ඒ කිවිසුම ඇතුළේ. ආරක්ෂා, ආශිර්වාද, ආදේ, කැලණි ඔක්කොම කිවිසුම. අචාර්මච්ඡේදිකේට දෙවියන් වහන්සේට කිසි සම්බන්ධතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. කිවිසුම ඇතුළේ නෙමෙයි ආයිදී. උඹ කිවිසුම ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සයා ඔබ හදනවා කිවිසුමේ නැති කෙනාගේ ඇතුළේ ඉන්නවා. ஆகவே அவர்களுடைய தாய் தகப்பன்மார் கேட்கிறார்கள், விருத்த சேதனம் இல்லாத, அதாவது தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த உடன்படிக்கைக்குள் இல்லாத ஒரு பெண்ணை நீ எவ்வாறு விவாகம் பண்ண முடியும்? ඔන්න සම්සෝන්ට වැරදිච්ච පළවෙනි තැන. තෝරා ගැනීම. අපි තෝරා ගන්නේ හැමදාම අපි තීරණ තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා. හැමදාම අපිට තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි හෝ වැරදි. අපි මොනවා තෝරන්නේ? ஆகவே சிம்சோனுக்கு பிழைத்த முதலாவது இடம் இதுவே. ஆகவே தினமும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை தெரிவு செய்கிற தீர்மானம் எங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. நாங்கள் எதை தெரிவு செய்கிறோம்? මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු හැටියට දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් හැමදාම අපිට මෝන දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මොනවාද? තේරීම් වලට. අපිට පුළුවන් එතනදී දෙවියන් වහන්සේව සතුටු කරන තෝරා ගැනීමක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේව පාවා දෙන තීරණයක් ගන්න අපිට පුළුවන්. හැම දෙයක්ම තීරණයක් අපේ ජීවිතේ. ஆகவே தினமும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் வரும். ஆகவே அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் கர்த்தரை சந்தோஷப்படுத்துகிற தீர்மானங்களா, இல்லாவிட்டால் அவரை காட்டி கொடுக்கிற தீர்மானங்களா நாங்கள் எடுக்கிறோம்.
පිරිසවරුන්ගේ භාර්යාවරු ගන්නට යන්නේ නුඹ සහෝදරයන්ගේ දුවරුන් අතරේවත් මගේ මුළු සෙනඟ අතරේවත් ස්ත්‍රියක් නැති නිසාදයි ඔහුට කීවා. මේ අම්මයි තාත්තයි උන්ට බැන්න උන්ට ගැව්වා. උඹ පිස්සුද? මොකද උඹ මේ කරන්න හදන්නේ? නමුත් මොනවද? සමහරවිට අපි දේව වචනයට අන්ධ වෙනවා අපේ ආශාවන් ඉදිරියෙන් දානකොට. හරිද? සම්සොන් ඔහුගේ කැඳවීම ඔහුගේ තේරීම ඔහු තුළින් දෙවියන් වහන්සේ කරන්න ගිය බලවත් උත්කෘෂ්ඨ දේවල් මේ ඔක්කොම අමතක කරලා ඔහුගේ ආශාව ඊළඟ ඔක්කොම ඉස්සරහට පෙරතරි කරනවා. ஆகவே தன்னுடைய பெற்றோர்கள் அவ்வளவு சொல்லியும் சிம்சோன் என்ன செய்கிறார்? அவருடைய ஆசையை முன்னே வைக்கிறார். தேவன் கொடுத்த அழைப்பு, தேவன் கொடுத்த தெரிவு செய்தல், அதை குறித்து நினைக்காமல். අද ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේගේ කැඳවූ උන්වහන්සේ බලවත් ආශිර්වාදයක් කැඳවීමකට අපව තෝරගත් අද අපටත් මේ හැමදාම මේ වගේ තීරණවලට අපිට මොන දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. வல்லமையான அழைப்பிற்கு அழைத்த எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி முகம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்படும் அநேக தீர்மானங்களை எடுக்க. ඔබ ගන්න තීරණය நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானம் එක්ක දෙවියන් වහන්සේ සතුටටපත් කරයි. නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ පාවා දෙයි. ඔබ ගන්න තීරණය. ஒன்று அது கர்த்தரை சந்தோஷப்படுத்தும், இல்லாவிட்டால் மறுபக்கமாய் அந்த தேவனை காட்டி கொடுக்கிற தீர்மானமாய் இருக்கும். මැද තීරණයක් නැහැ. එක්ක සතුට කරනවා දෙවියන් වහන්සේ එක්ක පාවා දෙනවා. දෙකෙන් එකක්. நடுவில் எந்த ஒரு தீர்மானமும் இல்லை. ஒன்று அவரை சந்தோஷப்படுத்தும், இல்லாவிட்டால் அவரை காட்டி கொடுக்கும். දැන් නෑ කියන්නේ අම්මා තාත්තා ඔයා මේක කරලාම දෙන්න ඕනේ. அவர் சொல்கிறார், இல்லை பெற்றோரே நீங்கள் இதை செய்தே ஆக வேண்டும். ඇයි මම ඈට කැමති තමන්ගේ පියාට කිව්වලු. මම යාට කැමති. මේක මගේ කැමැත්ත. මේක මගේ දිරේ. සක්කරේවත් දාම වෙනස් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට නැහැ. පාස්ටර්ට නැහැ. සභාවටත් නැහැ. දේවචනයටත් නැහැ. මොකෙක්වත් නැහැ. මේක මගේ දිරේ. මේක මගේ පෞද්ගලික දිරේ. ඔයා කවුද මට කියන්නේ? පාස්ටර් කවුද මට කියන්නේ? මේක මගේ දිරේ. දැන් මේ මගේ තීරණේ සම්සන් පොතකටද අරන් ගියේ කියලා අපි ඉස්සරහට බලන්න මගේ තීරණේ. ஆகவே இந்த சிம்சோன் சொல்கிறார், இல்லை இவள் என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள், அதாவது இது என்னுடைய முடிவு. எந்த ஒரு காரியத்தாலும் எந்த ஒரு சபையினாலும் எந்த ஒரு போதகனாலும் யாராலும் முடியாது இதை நிறுத்துவதற்கு. සහෝදරයෝ සහෝදරියනි දෙවියන් වහන්සේ අපව කැදවලා තියෙන්නේ මගේ තීරණේ මොනවා කරන්නද? විසිකර කුණු ගොඩට දාන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ තීරණේ ගන්න තමයි අපේ උන්වහන්සේ අපව කැදවලා තියෙන්නේ. හෙලෝ දෙවියන් වහන්සේ අපව කැදවලා තියෙන්නේ කාගේ තීරණේ කරන්නේ? මගේ තීරණේ කරන්නේ. සමාජවල අපි අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි උන්වහන්සේගේ තීරණේ කරන්නේ අපව කැදවලා තියෙන්නේ. මගේ තීරණය කරන අය කොයි පාරද යන්නේ? විනාශයට යන පාර. ඔයා ඒ පාර යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ තීරණය. හැබැයි පාදක තියෙනවා, කම්කටොළු තියෙනවා, අමාරුකම් තියෙනවා, ස්වර්ගයට යන පාර. ඒ පාර තමයි අපව තෝරන්නේ. ஆகவே கர்த்தர் எங்களை அழைத்தது எங்களுடைய தீர்மானங்கள், எங்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்ய அல்ல, அவருடைய விருப்பத்தின்படி செய்ய. என்னுடைய விருப்பத்தின்படி நான் செய்யும் பொழுது அது விசாலமான பாதையாக நரகத்துக்கு போகிற பாதை கூடாகவே என்னால் பயணிக்க வேண்டும். මම ඇයට කැමතියි කියලා කිව්වා. நான் அவள் மேல் பிரியமாய், ඒක මගේ කැමැත්ත කිව්වා. அது என்னுடைய விருப்பம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? මේ තුලිනුත් සැම්සන්ගේ ජීවිතය තුල ක්‍රියා කරා. හෙලෝ. ஆனாலும் අපි தேவன் බලමු කොහොමද ක්‍රියා කරේ. ஆனாலும் தேவன் இந்த காரியத்துக்கு கூடாக சிம்சோனின் வாழ்க்கையை கிரியை செய்தார். සමහරවිට දෙවියන් වහන්සේ අපිව අතාරින්නේ නෑ එකපාරට. சில நேரங்களில் கர்த்தர் எங்களை ஒரே தடவையாய் கைவிட மாட்டார். තුනි බලවත් දේවල් වෙයි, හාස්කම් වෙයි, යක්ෂ දුරු වෙයි. බලවත් දේවල් වෙයි. හැබැයි උතන තමයි ප්‍රශ්නේ. මම බයම දෙයක් තමයි. මිනිස්සු වැරදි කරා පව් කෙරුවා දෙවියන් වහන්සේට මේ මොහොතේම දඬුවම් නොකරන එක ගැන මම හරි බයයි. මේ මොහොතේම දඬුවම් කරන්න. ඒක සමාජයට එයාගේ විනාශයට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ஆகவே ஒரு மனுஷன் பிழை செய்யும் பொழுது கர்த்தர் உடனடியாக தண்டனை கொடுக்காதது மிகவும் பயங்கரமான தன்மை காரணம் அந்த மனுஷன் அதுக்கு கூட அழிவுக்கு போக முடியும். මම කියන්නේ හරි ගැඹුරු.
ලියා ගන්නවා නම් ලියාගන්න. මම කියන සලියා ගන්න එපා අපර වදිනවා නම් ලියාගන්න. මම කැමති මම වැරද්දක් කරාම දෙයනවා සෙවෙලේ මට දඬුවම් කරනවා. මොකද ඒකට මම දන්නවා මම වැරදි කෙරුවා කියලා. නම දෙවියන් වහන්සේ ඒ වෙනකොට ආශිර්වාද කරනවා. සමහර අය ඒක වරදවා ඒ පණිවිඩේ පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් තමයි. මම හරි කියලා. ஆகவே ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்யும் பொழுது உடனே அவருக்கு தண்டனை பெறாமல் கர்த்தர் அவரை அந்த நேரத்திலும் ஆசீர்வதித்தாரே ஆனால் அவர் கென்று அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அவர் என்னோடு இருக்கிறார் என்று. මගේ යාඥාව ස්වාමීනි කෙනෙක් වැරදි කෙරුවොත් ස්වාමීනි දඬුවම් කරන්න. ස්වාමීනි කෙනෙක් පසුබට වුණොත් දඬුවම් කරන්න. යකාට ආශිර්වාද කරන්න දෙන්න එපා. මොකද යකා කරන දෙයක් දැම්ම කරන්න දෙන්න ස්වාමීනි. යකාට පරක්කු කරලා කරන්න දෙන්න එපා. මොකද යකා මිනිස්සෙක්ව ඈඩ් කරන්නේ මොනවාද? සීනි බෝල දීලා අරවා දීලා මේව දීලා මිනිස්සෙක්ව ඈඩ් කරන්න මොනවාද? පුළුවන් තරම් සභාවේ පුළුවන් තරම් පාස්ටර්ගෙන් පුළුවන් තරම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් යේසුස් වහන්සේගෙන් මතකේ පාස්ටර්ගේ මූණ අමතක වෙනකම් සභාවට ගියා කියලා අමතක වෙනකම් ආශිර්වාද කරලා දීලා සීනි බෝල ඒක අමතක වුණ ගමන් ඔන්න යකා පටන් ගත්ත විනාශය. හරි එතකම් අමතක වුණාට පස්සේ යකාගෙන් ගුටි කෑවම සභාව කොහෙද කියලා මතක නැහැ. පාස්ටර්ගේ නම මතක නැහැ. පාස්ටර්ගේ ෆෝන් නම්බර් දැන් නැහැ ෆෝන් එකේ. නැවත හැරිලා එන්න බෑ. යකා නැවත හැරිලා එන්න බැරි තරමට ගෙනල්ලා තමයි යකා කරන්නේ. යකා පරක්කු කරන්නේ ඔයාලට ආදරය නිසා නෙවෙයි. යකා පරක්කු කරන්නේ ඔයාලට දෙවියන් වහන්සේ වෙතට නැවතත් හැරිලා එන්න බැරි තැනට ගෙනකන් තමයි ඔයාලට සීනි බෝල දෙන්නේ. අරවා දෙනවා මේක දෙනවා සල්ලි දෙනවා අරවා දෙනවා. අපි හිතන්නේ ආව දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද දෙනවා. දෙවස්ව වාලේ පුදුන මේ ආස්තංග නොනේ සල්ලි මතකෝ. මේක තමයි බයනකම දේ. අපි පව් කරලා ආශිර්වාද ලබනකොට හරි බයනකයි. ஆகவே பிசாசு என்ன செய்வான்? அவன் ஒரு மனுஷனை கர்த்தரிடத்திலிருந்து சபையிலிருந்து சபை ஜனங்களிடமிருந்து அவன் தூரமாக்கி அவன் மிகவும் உங்களை தூரமாக்கும் வரை சபையிடமே போதகரை மறந்து கர்த்தரை மறக்கும் அளவிற்கு அவன் உங்களை கொண்டு வந்ததன் பின்பதாகவே அவனுடைய சுயரூபத்தை அவன் காட்டுவான். அதுவரை அவன் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து அந்த சிறிய இனிப்புகளை கொடுத்து அவன் ஏமாற்றி வைப்பான். ஆகவே அந்த கடைசி உங்களுக்கு எல்லாம் மறந்து போகிற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவன் தன்னுடைய நிலையை உங்களுக்கு காண்பிப்பான். පස්වෙනි පදේ. පසුව සැම්සොන් ඔහුගේ මව්පියෝද තින්නාට යන්න ගියා. දැන් කොහොම හරි අම්මලා තාත්තලාවත් මේ පාපේට පොළඹවගෙන දැන් යනවා පාපේ කරන්නේ. දැන් යනවා බඳින්න අර කෙල්ල. பொழுது தன்னுடைய தாய் தகப்பனையும் எவ்வாறாவது சம்மதிக்க வைத்து இந்த பாவத்தை செய்ய குடும்பமாய் போகிறார்கள். තින්නාහි නිදිමත වලට පැමිණි කල බලව තරුණ සිංහයෙක් වුණ නාකිසිංහෙක් නෙවෙයි තරුණ ශක්තිමත් ලොකු සිංහයෙක් දැක්කා. ආව මේගොල්ලන්ට විරුද්ධව. ஆகவே அவர்கள் போகும் வழியில் ஒரு வாலிப சிங்கம் அதாவது பால சிங்கத்தை அவர் கண்டார். එවිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය බලවත් ලෙස ඔහු කෙරෙහි පැමිණ කවුද? සැම්සොන් කෙරෙහි පැමිණ ඔහු තමාගේ අතේ කිසිවක් නැතුව එළු පැටවෙකු ඉරා දමන්නක් මෙන් ඒ සිංහයව ඉරා දැම්මලු. இதோ கெர்ச்சிக்கிற பாலசிங்கம் ஒன்று அவனுக்கு எதிராக வந்தது. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமாய் இறங்கினதினால் அவன் தன் கையில் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் அதை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுகிறது போல் கிழித்து போட்டான். ඒ කියන්නේ මේ සිංහයව මේ බලවත් කේසර සිංහයව එළු පැටියෙක් ඉරනවා වගේ කිසිම ආයුධයක් නැතුව අත්වලින් සිංහයව ඉරුවලු. ஆகவே இந்த பால சிங்கத்தை இந்த சிம்சோன் என்ன செய்கிறார்? ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை எந்த ஒரு ஆயுதமுமே இல்லாமல் தன்னுடைய கரங்களினால் அதை கிழித்து போடுகிறார். දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඔහු කෙරෙහි පැමිණිච්ච නිසා තමයි මේක කරන්නේ. தேவனுடைய ஆவி அவன் மேல் வந்து இறங்கினபடியாலே அவர் இதை செய்தார். අසුබට කියමු. ඔබට මොකක් හරි කියන කේස් එකක්. මෙයා දැන් යන්නේ බව් කරන්න. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඇවිල්ලා මෙයා සිංහයව පරද්දනවා. දෙවියන් වහන්සේ මෙයාව බේරනවා. ஆகவே நீங்கள் கேட்க முடியும் போதுகிற இந்த இடத்தில் அவர் போறது பாவம் செய்ய, ஆனாலும் தேவனுடைய ஆவி அவர் மேல் வந்து ஒரு சிங்கத்தை அவர் கிழிச்சு போடுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපි බව් කරපු ගමන් උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඉවත් කරන්නේ. ඒක තමයි බයන. ඒක බයන. මෝඩයට ඒක බයන. මොලේ තියෙන කෙනෙක් නම් අනේ දෙවියන් වහන්සේ මාව සිංහයන්ගෙන් බේරුවනේ කියලා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ මෝඩය සැම්සොන් වෙනස් වුණේ.
ஆகவே இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறும் பொழுது முட்டாளினால் முடியாது அதை புரிந்து கொள்ள. ஆகவே சிம்சோனினாலும் புரிய முடியாமல் இருந்தது. இதன் மூலமாய் கர்த்தர் என்னோடு பேசுகிறார் என்றார். මේ දෙවියන්වහන්සේ මම සභාවට යන්නේ මේ පාස් වෙන්න එක මම පාස් වෙන්න. කොහොමද? මේ නිසා මේ ආශිර්වාද මේ වාහනේ நான் சபைக்கு போகவே இல்லை, ஆனாலும் எனக்கு காசு வருகிறது, வாகனம் வருகிறது, எனக்கு ஆசீர்வாதம் வருகிறது. මේ අම්මා තාත්තා මේ මිනිස්සු කියනවා මේ පිළිස්සගෑනියව බඳින එක පාපයක් කියලා. මේ සිංහයාම පරද්ද දේවසර ශක්තිය දුන්නේ. இந்த தாய் தகப்பன் சொல்கிறார்கள், ஒரு பெரிய ஸ்திரீயை திருமணம் முடிப்பது பிள்ளை, ஆனாலும் சிங்கத்தை நான் கிழித்து போடுகிறேன். සැම්සන්ට මොලේ තිබ්බනම් අනේ මේ සිංහයා ආවේ මාව නවත්තන්න මම යන පාපයක් කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ මූට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව මාව බේරගත්තා. දැන්වත් නම් මම හැදිලා යමු කියලා හිතන්න ඕනේ මොඩේලා. ඒ පාපේ කරන්න සිංහයා මල්ලා එහෙම දිගටම කියලා බැන්දා. ஆகவே இந்த சிம்சோன் ஒரு நல்ல திறமையான மனுஷன், மூளைசாலியா இருந்தால் அவர் யோசித்திருக்க வேண்டும் எவ்வாறு கர்த்தர் இந்த பாதையை நிறுத்தும்படியாக சிங்கத்தை அனுப்புகிறார். ஆனாலும் சிங்கத்தின் இரையாய் நான் மாறாமல் கர்த்தர் என்னை அந்த இடத்தில் இருந்து விடுதலையாக்குகிறார் என்று அவர் மீண்டும் திருப்பி போயிருக்க வேண்டும். කවදාවත් දරුවනේ මේ වැරද්ද කරන්න එපා. හිතන්න එපා ආශිර්වාද එනකොට දෙවියන් වහන්සේ මට මාගෙන සතුටු නිසා තමයි ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ කියලා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද දෙන්නේ නැයි නම්මද? අපි පසුතැවිලි. ஆகவே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது நீங்களும் நானும் நினைக்க கூடாது, ஆனால் சரியான இடத்தில் இருக்கிறபடியால் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று. ஆனாலும் அவர் ஆசீர்வதிப்பது எங்களுடைய மனம் திரும்புதலை பார்த்து. සැම්සන් හිතුවා එයා හරි කියලා. සැම්සන් හිතුවා දෙවියන් වහන්සේ මට ආලේප දුන්නේ, බලය දුන්නේ, මේ සිංහයා මැරුවේ. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ මේක ඕකේ කරලා තියෙන්නේ. මේ විවාහය මේක වැරදි නෑ. මේ දෙවියන් වහන්සේ මම සනාථ කරේ. சிம்சோன் நினைத்திருக்க முடியும், இப்பொழுது இந்த பிரயாணம் சரி, காரணம் கர்த்தர் அவருடைய ஆவி எனக்கு தருகிறார், அவருடைய பலத்தை எனக்கு தருகிறார் என்று நினைத்திருப்பது. සැම්සන් ඕකේ කැඳවීම අගේ කෙරුවේ නෑ. ஒரு දුණු ක්‍රිස්තු උසස් කැඳවීම සුළු කෙරුවා. சிம்சோன் தனக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த வல்லமையான மிகவும் உயர்ந்த அந்த அழைப்பை அவர் அசட்டை பண்ணினார். දැන් මොකද වෙන්නේ? බලමු මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? අපි කියමු බලන්න. ඔහු ගොස් ඒ ස්ත්‍රිය හා සමග කතා කළේය. නවත්තන්න නෑ. සිංහයා මාරේ බැරුවා. දිගටම ගියා පවුද? හැරුනේ නෑ. හැරෙන්න හිතක්වත් තිබ්බේ නෑ. ඔළුවට පොඩ්ඩක්වත් ආවේ නෑ. මේ දෙවියන් වහන්සේ මම හැරෙන්න කියනවා නේද? சிம்சோன் மீண்டுமாய் அந்த சிங்கத்தை கொன்று பயணத்தை தொடர்கிறார். கர்த்தர் எனக்கு ஒரு திரும்ப வழியை செய்தார் என்று அவர் யோசிக்கவில்லை. ඔහුගේ ස්ත්‍රිය සමග කතා කළේ ඈ ඔහුට බොහෝ ප්‍රසන්න වූවාය. සැම්සන්ගේ ප්‍රහේලිකාව සහ එහි පත්තයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔහු ප්‍රහේලිකාවක් දෙනවා. හරි ෆිලිස්තීන්වරුන්ට ඒ වෙඩින් එකට ආපු අයට ප්‍රහේලිකාවක් දෙනවා. සැම්සන් හරි කැමති තෑගි වලට. ඔබට කැමති තෑගි වලට. நீங்கள் பரிசுகளுக்கு விரும்புகிற ஒரு நபரா? වැරදි අයගේ තෑගි ලබන්න. பிழையான மனுஷனிடத்தில் இருந்து நீங்கள் பரிசுகளை பெற வேண்டாம். මා තෑගි වලට ආසයි. හැබැයි වැරදි අයගේ තෑගි ලබන්න. போதகரும் விரும்புவார் பரிசு பெற, ஆனால் பிழையானவர்களிடத்தில் இருந்து நீங்கள் பெற வேண்டாம். ඔබ වැරදි අයගේ තෑගි ලැබුවොත් ඒ වැරදි කෙනාට ඊට පස්සේ අපිට නැවෙන්න. ஆகவே அந்த பிழையான மனுஷனிடத்தில் இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் அவருக்கு நாங்கள் தலை குனிந்து போக வேண்டிய நேரம். එයාගේ පාපයට අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. அவருடைய பாவத்துக்கு நாங்கள் உறுதுணையாய் மாறிவிடுவோம். ඉතින් දන්නවා මම කියන්නේ. ඉතින් දන්නවා මම කියන්නේ. හරි පරිස්සම්. ஆகவே நீங்கள் கவனமாய் இருங்கள். ස්වල්ප දවසකට පසු ඒ පාවා ගන්නට නැවත යද්දී සිංහයාගේ මලකුණ බලන්න යනකොට දැන් ඔය ආයෙත් යනවා. හරි එයා බලන්න. එතකොට දකින්න අර මේ මරපු සිංහයාගේ මලකුණ දැන් හොඳටම දිරලා ඒකේ මී වදයක් මී පැණි තියෙනවා දකින්න. එයා මොනවද කරන්නේ? කියලා ඒ මී පැණි අරගෙන කාලා අම්මලා තාත්තලා දෙන්න. ஆகவே சிம்சோன் அந்த போகிற வழியில் ஏற்கனவே கொண்ட அந்த சிங்கத்தின் சரீரத்துக்கு கூடாக அது மறைத்து அந்த இடத்தில் ஒரு தேன் கூடு கட்டப்பட்டிருந்தது. அந்த தேனை எடுத்து அவர் சாப்பிட்டு தன்னுடைய பெற்றோருக்கும் எடுத்து போகிறார். ඊට පස්සේ ප්‍රහේලිකාව දානවා. වෙඩින් එකේ ඉන්න අයට දානවා. උලන්න කියන්න ඔයා කිව්වොත් මම ඔයාලට සූට් එකයි කෝට් එකයි දෙනවා. සූට් සෙට් එකක් දෙනවා. 30 දෙනෙක් දෙනවා.
ඕගොල්ලෝ කිව්වේ නැත්නම් දවස් 3ක් ඇතුළත ඕගොල්ලෝ එක එක මට දෙන්න ඕනේ. ஆகவே சிம்சன் ஒரு விடுகதையை அவர்களுக்கு முன்பதாய் வைக்கிறார் 30 பேர் மத்தியில். அப்பொழுது அவர் அந்த விடுகதைக்குரிய பதில் அவர்கள் சொன்னால் இவர் அவர்களுக்கு பரிசு கொடுப்பார். ஆனாலும் அவர்கள் சொல்லாவிட்டால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இவருக்கு பரிசு கொடுக்க வேண்டும். ආමෙන්. එතකොට මොකද කරන්නේ මේ අනිත් පහ තමයි දැන් මෙයාගේ බෙස්වන් හැටියට කවුද තෝරගත්තේ? බෙස්වන් හැටියට කවුද තෝරගත්තේ? ඒ අන්‍ය ජාතීන් 32 තමයි තෝරගත්තේ. ஆகவே இவர் என்ன செய்கிறார்? அடுத்த கிளை செய்கிறார். தன்னுடைய திருமணத்தில் மாப்பிள்ளை தோழனாய் எடுப்பது அந்த அதாவது பெலிஸ்தியர் ஜன கூட்டத்தில் මේ 32 නේ 32 තමයි ප්‍රේමිකාව දැම්මේ. කවුද තෝරගත්තේ? ගැලවීමේ ඉන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවිසුම් තුල ඉන්න අය නෙමෙයි තෝරගත්තේ. කවුද තෝරගත්තේ? යාළුවන් හැටියට කවුද තෝරගත්තේ? බෙස්මන් හැටියට කවුද තෝරගත්තේ? ඒ අචාර්මච්ඡේදිත ඉවිසුම තුල නැති පාපිෂ්ඨියෝ 30 දෙනෙක් තමයි තෝරගත්තේ. ஆகவே இந்த சிம்சோன் என்ன செய்கிறார்? தன்னுடைய இனத்தாரில் உள்ளவர்களை தேர்வு செய்யாமல் விருத்த சேதனம் இல்லாத உடன்படிக்கைக்கு இல்லாத அந்த அந்நிய ஜனதாவை 30 பேரை அவர் தெரிவு செய்கிறார் தன்னுடைய தோழர்கள். ගැලවීමේ පරිසම් වෙනවා. සමහර ගැලවීමේ අය අන්‍ය ජාති වගේ ජීවත් වෙන ගැලවීමේ අය ඒගොල්ලන්ට පරිසම් වෙනවා. නේ? ඒගොල්ලන්ගේ යීස්ට් වගේ නොමෝන් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා හදිසිවරුන්ගේ පරිසම් වෙනවා. හදිසිවරු කියන්නේ කවුද? චර්මච්ඡේදිකයෝ. හැබැයි පරිසම් වෙනවා. ඒ ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අකමැති යීස්ට් තිබ්බයිගොල්ලෝ. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், பரிசேயர்களே அவர்களிடமிருந்து கவனமாயிருங்கள். காரணம் அவர்களுக்குள் தேவனை பிரியப்படுத்தாத காரியங்கள், அந்த புளிப்பான காரியங்கள் அவரிடத்தில் இருந்தது. ஆகவே நாங்களும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சிலர் உலகத்தை போல வாழ்கிறவர்களிடத்தில் இருந்து நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ඔබ කියනවා පාස්ටර් මම ඉල විශේෂයෙන් මම ලේමස්නාර නෙමෙයි පාස්ටර් මම හදලා තියෙන්නේ පිත්තල වලින් කියලා. ඔබ මිනිසෙක් නෙමෙයි නේද? ඔබ අඟහරු රෝගින් අපුත්. ඔබ මිනිසෙක්ද අනිවාර්යයෙන් මේක වෙනවා. අනේ මම පාස්ටර් මෙච්චර දැනගත්ත පාස්ටර් මම ගිහලා යාළුවොත් එක්ක ගිහලා ෂෙඩ්ඩුවට වැඩි වෙලාවක් මම උන්ගේ භාෂාව මගේ කටෙන් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒක ආත්මික සත්‍යතාවයක්. It's a spiritual law. ගුරුත්වාකර්ෂණය වගේ තමයි. බෝලයක් උඩ දාමු කියලා බිමට එනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. ஆகவே யாரா இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் நான் இல்லை நான் அதை வெற்றி பெறுவேன் என்று சொல்ல முடியாத காரணம் நாங்கள் அனைவரும் ரத்தமும் சதையும் உள்ள மனுஷர்கள். ஆகவே கவனமாயிருங்கள். හොඳයි කියපු මේ බෙස්මන්ලා තියෙන එයා තෝරගත්ත හොඳ බෝරිය ලැබෙනවා මෙයාට. සැම්සන් නැති වෙලේ ගිහිල්ලා ඒ සැම්සන්ගේ බඳින්න හිටපු ගර්ල්ව හොයාගෙන ගිහලා කියන ඔබ අපි මරනවා එල්ලනවා හරි බෙල්ල කපනවා කියපිය. සැම්සන් එක අහලා කියපිය මේකේ උත්තර. මේ මොකද කියන්නේ? රිල් තේරෙන්නේ උත්තරේ කියපිය. නැත්තම් සූට් එකක් දෙන්න වෙනවනේ. සූට් එකට ඒ කියන්නේ ගෑනු ස්ත්‍රීව මරන්න චුදා සූට් එක. ஆகவே இந்த 30 அதாவது சிம்சோன் தேர்வு செய்து அவருடைய மாப்பிள்ளை தோழர்களாக இருந்த அந்த 30 பேர் என்ன செய்கிறார்கள்? அவருடைய சிம்சோன் மனமுடிந்த இருக்கிற பெண்ணிடம் போய் அவரிடம் சொல்கிறார், நாங்கள் உங்களை கொன்று போடுவோம், நீ இந்த இதற்குரிய விடுகதைக்குரிய பதிலை நீ சிம்சோனிடம் கேட்டு நீ சொல்ல வேண்டும் என்று. ස්ත්‍රී මොනවද කරන්නේ? ඊළා අඬලා සැම්සන් කියනවා උත්තර. இந்த பெண் அழுது சிம்சோனிடத்தில் கேட்கிறார் பதிலை. இந்த சிம்சோன் பதிலை சொல்லுகிறார். ගෑනුන්ට තියෙන විශේෂ දක්ෂතාවය. මිනිහාගේ අඬලා හරි ඕනේ දේ ලබා ගන්නවා. හොඳින් නැත්නම් නරකයි. right then ඉතින් මොකද කරන්නේ? සැම්සන්ට සිද්ධ වෙනවා සූට් ටිකක් දෙන්න. இப்பொழுது சிம்சோனுக்கு நேரிடுகிறது அந்த ஆடை 30 ஆடைகளை அவருக்கு கொடுக்கும்படியாக நண்பர்கள். හරි දැන් ඒ සැම්සන් පාඩමක් ඉගෙන ගත්තේ නෑ යානේ. ஆனாலும் சிம்சோன் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளவில்லை. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි යමු 16 එකේ ඉඳලා 3 දක්වා. ඉතින් අන්තිමට පොඩක් ඉවර නෑ. එනවා යනවා දිග කතාව. දැන් මොකද වෙන්නේ අන්තිමට? සැම්සන් යනවා ඒ ගමට.
ගමට ගිහිල්ලා ආයෙ එද්දි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අර බේස්මන්ට් ළඟ එක්කෙනෙක් සම්සෝගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කොහොමද බැලලා? කොහොමද යාළුවෝ? කොහොමද යාළුවෝ? හරි හොඳයි නේ? හොඳ යාළුවා මොකද කරේ? සැම්සන් නැතිකොට එයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් මලින්නේ පුගේ ගෙනාව බෑන්දා. එයා යනකොට තාත්තා කියනවා දෙන්න බෑ. එයා දැනලා ඉන්නේ. කවදාද? අර වයන්ගේ අර බෙස්ටි එයා තමයි. ஆகவே சிம்சோன் மீண்டும் வீடு திரும்பி மீண்டும் இந்த பெண்ணை பார்க்க வரும் பொழுது சிம்சோன் தேர்வு செய்த அந்த 30 அவருடைய தோழர்களில் ஒரு தோழர் என்ன செய்கிறார்? இந்த சிம்சோன் மணமுடிக்க இந்த பெண்ணை திருமணம் முடிக்கிறார். බෙස්ටි අපිට වැඩේ දෙනකොට තමයි අපි පිළිගන්නේ නැහැ. සබාවයි තමයි අන්තිමට හොඳ. මේ ෆිලිස්තීන්වරුන්ට දැන් සැම්සන් ගිහිල්ලා හොඳ දඬුවමක් දෙනවා. මොනවද කරන්නේ? ඉවලුන් 300ක් අල්ලගෙන උගේ නැත්තේ මොනවාද ගෙනි පෙල්ලවල් බැඳලා යවනවම මේ ෆිලිස්තීන්වරුන්ගේ මේ මොනවාද බගාවන්න. ඉතින් මොන වගාවන්න විනාශ වෙනවා. හරි දැන් මේක මොනවාද ෆිලිස්තීන්වරුන්ට මොනවට තරහ ගිහිල්ලා ඊශ්‍රායල් වල කවුද මොනවාද මේ වැඩිමහල්ලෝ හම්බෙලා කියනවා සැම්සන් අල්ලලා ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මරනවා අපි. මේක මේ කට්ටියක් 600ක් ගිහිල්ලා සැම්සන් වල හම්බෙලා සැම්සන් බලපං කරපු දේ මන් දැන් අපි තමයි කුටි කන්න වෙන්නේ ෆිලිස්තීන්වරුන්ගේ රාජු කරපු මොඩ වැඩි. දැන් අපි ආවේ ඔයව බැඳලා ඒගොල්ලන්ට බාර දෙන්න. ඉතින් මොනවද කරන්නේ? සැම්සන් කියන හරි මම බැඳලා බාර දෙන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මම මරන්න එපා. මම බැඳලා බාර දෙන්න. ෆිලිස්තීන්වරුන්ට. ඉතින් මොනවද කරන්නේ? අලුත් කබවලේ සැම්සන්ව කැප ගන්න. අලුත් කබවල ගල්ලා ඔන්න ගිහිල්ලා බාර දෙනවා. ඊශ්‍රායල්වරු එයාගේම සහෝදරවරු ගිහිල්ලා බාර දෙනවා. මේ ෆිලිස්තීන්වරු හමුදාවට බාර දෙනවා සැම්සන්. ஆகவே இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவருடைய சிம்சோனுடைய சகோதரர்கள் என்ன செய்கிறார்? புதிதான கயிறுகளினால் அவரை கட்டி என்ன செய்கிறார்? அவர் சிம்சோனை கொண்டு வந்து பெலிஸ்தியரிடம் ஒப்படைக்கிறார்கள். හරි දැන් මේගොල්ලෝ කෑ ගන්නවා සැම්සන් දැක්කම මේ ඉන්නේ වවුරුස් පෑන් ඌ තමයි අපිව මැරුනේ කියලා ඒගොල්ලෝ හිතුවා ඒගොල්ලෝ දෙන්නා කියලා. මොකද කරන්නේ? සැම්සන් නිකන් ආයෙත් අපේවන්සේ තමයි බයනකනේ. පව් කරන්න දෙවියන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලැබෙද්දි තමයි බයනක. අපුව ලැබුණා නම් හොඳයි. අනුග්‍රහය ලැබෙද්දි හරි බයනක. සැම්සන් කරන්නේ නිකන් අර මේ පුටුස්නෝ තියෙන ඒ වගේ කම දෙක කැඩුවා. හරි පුදුම දෙයක් මේක. හරි හිතා ගන්න අමාරු දෙයක්. 1000ක් මරනවා. ඒ හිටපු 1000ක්ම මරනවා. මොකෙන්ද මරන්නේ? කඩුවකින් නෙමෙයි. කොටලුවෙන්ගේ හක්කකින්. කොටලුවෙන්ගේ හකු ඇටේකින්. ஆகவே இந்த சிம்சோன் அவர் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த கயிறுகள் வெறுமனே ஒரு சிறிய நூலை போல அவிழ்கிறது. காரணம் ஆவியானவர் அவர் மேல் பலமாய் வந்தபடியால் எப்பொழுது இந்த சிறு ஒரு கழுதின் தாடியிலும் போய் பயன்படுத்தி 1000 பேரை சிம்சோன் கொள்கிறார். කල්පනා කරලා බලන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔහු කෙරෙහි තිබුණු බලය. කල්පනා කරලා බලය. ඔහුගේ ආලේපය. බලන්න ඔහුට කරන්න පුළුවන් දේවල්. හිතා ගන්න බෑ අපිට මේක. හිතා ගන්න එච්චර බලයක් සම්සෝද තිබුණා. එච්චර අනුග්‍රහයක්, එච්චර උසස් ආලේපයක් සම්සෝද තිබුණා. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරේ මොනවද? වයිස් ශාස්ත්‍රයන් ළඟට යනවා. පිස්සුනට. හරි අද ඔබට තියෙන බලය මොනවද ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ? හරි යාළුවෝ දෙක පිස්සුනට නේද? මොනවද තෝරගන්නේ? කාලය නාස්ති කරන්නේ. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන මේ බලය, මේ අනුග්‍රහය, මේ ආලේපය. ஆகவே சிம்சோனுக்கு கொடுத்த சிம்சோன் செய்த இந்த காரியத்தை எங்களால் நினைத்து பார்க்க முடியாதது. காரணம் அவ்வளவு வல்லமையான ஒரு காரியம், கர்த்தருடைய வல்லமை அவர் மேல் இருந்தது. அதை பயன்படுத்தினது ஒரு விபச்சார ஸ்திரீக்காக. මේ වයිස්ටස් ළඟට ගියාම ගාසාවල කට්ටියට මේ ෆිලිස්තීන්වරු දැනගන්නවා ඕම මොනවද කරන්නේ? ගේට්ටුව වහනවා. නගර ගේට්ටුව වහනවා. එන්නේ නගර ගේට්ටුව කියන්නේ මේ තාප්පේ කොච්චර ලොකුද කිව්වොත් මේ අපි දකින මේ ගෙවල් වටේ තියෙන තාප්ප නෙමෙයි. ඒවා අඩි 50ක් විතර උස තාප්ප. ඒකට ගේට්ටු කොයි සයිස් කියලා දන්නවනේ? ඒ කියන්නේ මේ හමුදාවකට කඩන්න බැරි වෙන තමයි ගේට්ටුව හදන්නේ.
මිනිස්සු 1000ක් එකතු වෙලාවත් කඩන්න අමාරුයි ඒ ගේට්ටුව. සැම්සන් මොනවද කරන්නේ? රැට නැගිටලා නිකන් එයාට නෙමෙයි වගේ මේ මහා ලොකු ගේට්ටුව හරි අනිවාර්යෙන් අඩි 50ක් උසයි. හරි. උදාවකට නැගලා විනාශ කරන්න බැරි කඩන්න බැරි ගේට්ටුව. මොන වගේ යකඩ වලින් හදන්නේ නැද්ද? කොච්චර බරට කොච්චර මාතට කොච්චර කුසට හදන්නේ නැද්ද? මොනවද කරන්නේ? එනවා ගේට්ටුව වහලා. එයා කියලා කියන්නේ නැහැ සිකියුරිටි ගාඩ් එක මේ කරලා දෙන්න ඕන කියලා. මොනවද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ උළුවහු පිටින් ගේට්ටුව උස්සගෙන ගාසා ඉඳලා හේබ්‍රෝන් වලට අරන් යනවා කියලා දානවා. දන්නවද කිලෝමීටර් කීයද කියලා? කිලෝමීටර් 60ක්. ගාසා ඉඳලා හේබ්‍රෝන් වලට කිලෝමීටර් 60ක්. මම හොයලා. දැන් අපිට හොයාගන්න තාක්ෂණය තියෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. මේ ඉඳලා වෙන්නක් පොඩ්ඩ තියෙනවද? මේ ඉඳලා මේ හැදලා හන්දියට නෙමෙයි. වෙන්නක් පොඩ්ඩ තියෙන දුර. එච්චර උසගෙන යනවා. නිකන් shopping bag එකක් අරන් යනවා. හරි. ඔබ තේරෙනවද? දෙයන්වාසේ ඔහුගේ ජීවිතයේ තිබුණු කැඳවීම සහ බලය සහ අලෙප්. හැබැයි අද ඔහු මොනකට මේ පාවිච්චි කරන්නේ? ඉස්සරහ. ஆகவே சிம்சோன் என்ன செய்கிறார்? அந்த காசாவுக்கு புறப்பட்டு வரும் பொழுது அந்த பெரிய கதவுகள் இரும்பிலான 1000 ஜனத்தார்களினாலும் சேனைகளினாலும் உடைக்க முடியாத ஒரு வல்லமையான மிக பெரிய உயரமான 50 அடிக்கும் மேலாக இருக்கிறதான ஒரு நிலை கதவை கண்டு இவர் என்ன செய்கிறார்? அதையும் தூக்கி அந்த நிலைகளின் கூட தூக்கி 60 கிலோமீட்டர் அவர் நடந்து போகிறார். சும்மா ஒரு ஷாப்பிங் பேக் எடுத்து நடந்து போவது போல அவர் எபிரோனுக்கு போகிறார். காரணம் என்ன? ஒரு பிழையான காரியத்தை செய்யும்படியாக. හැබැයි ඔය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියමු 16:4:5. 16:4:5. ඔන්න දෙපාරක්ම වැරදුණා. හරි. දැන් වෙනස් වෙන තුන්වෙනි පාරත් ඒ මෝඩ හරක් වැඩේම කෙරුවා. ආයෙ කියලා කවුද හොයාගත්තේ? ෆිලිස්ත ගෑනියා. ஆகவே மூன்றாவது தடவையும் இந்த சிம்சோன் என்ன செய்கிறார்? பெலிஸ்தியரை நோக்கி பெலிஸ்திய ஸ்திரீயை நோக்கி போகிறார். දැන් තුන්වෙනි පාර නම් දෙවියන් වහන්සේ අල්ලගත්ත බෑනේ. හරි chance දුන්නා. හැබැයි මෙයා මොනවද ඒක හිතුවේ? දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්ක ඉන්නවා කියලා හිතුවා. ඇයි? මොකද දුන්නේ නැහැ. බේරුණා. හැම පාරම බේරුණා. හැබැයි මේ තුන්වෙනි පාර උඩ බේරෙන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද? ඇයි? දෙවියන් වහන්සේටත් ඉවසීමට සීමාවක්. හැමදාම ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ නැහැ අපි පිස්සු නැතුව. හැමදාම දෙවියන් වහන්සේ ඉවසන්න යන්නේ. තුන්වෙනි පාර අර කොට්ටෝරුවා කේල් ගහටම කෙටුවා. ஆகவே இந்த சிம்சோன் 2 தடவை அவர் பிழைகளை செய்தும் அவருக்கு பலம் இருந்தபடியால் அவர் நினைத்தார் கர்த்தர் அவரோடு இருக்கிறார் என்றாலும் மூன்றாவது தடவை அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது கர்த்தர் அவரை பிடித்துக் கொண்டார். ඔයාද පිස්සු නටනවා නේද? බෝනවා යාළුවොත් එක්ක කුරුවාර්ම කියාගෙන නේද? ඔයාට පණිය දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ හැමදාම. ඔයා හිතන් ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේට සීමාවක් නැහැ කියලා. ඔහුගේ ඉවසීමට. ඔයා හිතනවාට හැමදාම මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. පුතෝ භයානකයි. හැරෙන්න. ඉක්මනින් හැරෙන්න. අනිත් පාර වෙන්න පුළුවන් වගේ අන්තිම පාර. நீங்கள் குடிக்கிறீர்கள், உங்களுடைய நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பிழையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி கர்த்தருக்கு பயமில்லாதவர்களாய் வாழுகிறீர்கள். ஆனாலும் அடுத்த தடவை உங்களுக்கு கர்த்தர் பொறுமையா இருக்கிறார். இவ்வளவு நாள் பொறுமையா இருந்தவர் இனிமேலும் இருக்க மாட்டார். ஆகவே அவர் உங்களை பிடித்துக் கொள்வார். මේ දිලයිලා කියලා ගැහණු කෙනෙක් හොයා ගන්නවා. ලස්සන නමනේ දිලයිලා. ලා දිලයිලා. ලස්සනයි, නමත් ලස්සනයි, එයාත් ලස්සනයි. දෙයනාස නම් මේකට කැමති වෙන්නේ. පාස්ටර් කැමති වෙන්නේ නැති. හැබැයි දෙයනාස පාස්ටර් කැමති නැහැ, දෙයනාස කැමති. හලෝ, දෙවියන් වහන්සේ අකමැති කරනවා මම අකමැති. දෙයනාස කැමති නම් මම කැමති. දෙවියන් වහන්සේ නොකරන දෙයක් මම කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහ ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ.
පාස්ටර් මේක වැරදි කියනවා නම් අනිවාර්යෙන් දෙවියන් වහන්සේ තමයි වැරදි කියන්නේ. දැන් වෙද්දි ඔබ මාව දන්නවා නම් ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි මම නිකම් මෝඩකම් කතා කියන්නේ නැහැ. කරන්න එපා කියලා. මට හිතලා කියන්නේ. හරි ඔබ දන්නවා ඒක. අවුරුදු 10ක එක්ස්පීරියන්ස් දැන් තියෙනවා සභාවේ අය. ඒක. මේ සැම්සොන්ගේ තිබ්බ අනිත් ප්‍රශ්නේ සැම්සොන්ට පාස්ටර් කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. පාස්ටර් කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. එයා ඕන දේ තමයි කරේ. සිම්සොන් එයා කාගෙන්වත් ඇඩ්වයිස් ගත්තේ නැහැ. එයාට හිතුණු දේ තමයි කරේ. මොන දේද? ஆகவே இந்த சிம்சோனுக்கு ஒரு போதகர் இருக்கவில்லை. ஆகவே அவர் செய்த இன்னொரு பிள்ளை என்ன, யாரிடம் இருந்து அவர் ஆலோசனைகளை கேட்டுக்கொள்ளவில்லை. කීරේ මාත් එක ඉන්නවද? දැන් මොකද වෙන්නේ? ඩිලයිලා ලව්වලා මොනවද කරන්නේ? ෆිලිස්තවරු ඩිලයිලා ළඟට එනවා. සැම්සොන් නැති වෙලාවට. එළ කියනවා මේ අපි ඔබට සල්ලි දෙන්නම්. සැම්සොන්ගේ රහස හොයාගන්න. මෙච්චර බලයක් තියෙන රහස. ඔබ දන්නා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට රහසක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අද ඔබට බලය තියෙන්නේ. දන්නවද? ඔබට දෙවියන් වහන්සේ බලය දීලා තියෙන ඒ රහස නිසා. අද යකාට ඕනේ ඒ රහස ඔබ ඉවත් කරන්න. ஆகவே இந்த பெலிஸ்தியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், இந்த தெலீலாவிடம் வந்து சொல்கிறார், நாங்கள் உனக்கு காசு தாரோம், நீ போய் பாரு இந்த சிம்சோனிடம் இருக்கிற அந்த வல்லமை பலம் எங்கே இருந்து வருகிறது என்று. ඉතින් දීලා මොනවද කරේ? එයා තරණක් නැහැ සැම්සන් එයාට ඕනේ සල්ලි. නේද? සමහර ගෑනුන්ට ඒක තමයි ඕනේ. සල්ලි ඕනේ, ඔබ නෙමෙයි ඕනේ. තරුණයෝ බලාගෙන හලෝ. රවටෙන්න එපා. හරි. චරිතය තියෙන ගෑනු ළමෙක් හොයාගන්න. දැන් දෙලිලා රෑදවල් සැම්සොන්ට වද දෙනවා. අනේ ඩාලින් ඔයා මට වද දෙන්න. සැම්සොන් එක දේවල් කිව්වා. பொழுது இந்த தெலீலாள் இரவு பகல் பாராமல் அவரிடம் சிம்சோனிடம் கேட்கிறார், நீ என்னை நேசிக்கவில்லை, நீ சொல்லி இந்த காரியம் என்ன என்று. ஆனாலும் சிம்சோன் அநேக காரியம் சொல்லுகிறார். ඒක බොරු කිව්වා. ඒ පාර ෆිරිසවරු ගුටි කෑවා. ෆිරිසවරු කිව්වා රයිට්. ඉස්සරියව බඳින්න කියලා මම අලුත් කඹවලින් බඳින්න කියලා. අර 1000ක් මැරුවා. ඒක මතක නැහැ ෆිරිසවරු. උන්නාම පොඩේ වගේ. තුන් ஆகவே அவர் இந்த சிம்சோன் ஒரு போய் வித்தியாசமானதை சொல்லுகிறார். அந்த எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் பெலிஸ்தியர்களை அடி வாங்கினார்கள். බැරිම තැන දිලයිලා කන්න නැතෝ හිටියා. මං කන්නේ නැහැ. වාට නෑගිට එපා. ஆகவே இந்த தெலீலா என்ன செய்கிறார், சாப்பிடாமல் இருக்கிறார். දවස පුරාම මොරු එක අවස්ථාවකදී සම්සොන්ගේ කටු කඩ ஆகவே அந்த நாள் முழுவதும் அவர் முறுமுறுத்து இருந்தபடியால் இந்த சிம்சோனுடைய உச்சகட்டமான பொறுமை அவரை விட்டு நீங்கினது. He lost his cool. සැම්සොන්ගේ ඉවසීම පැන්නා. ඇයි? සැම්සොන් නිදාගෙන හිටියේ දවස් ගණන් බල්ලත් එක්කනේ. මැක්කා මොලේටම වැදුණා ගැව්වා. ඕනේ තරම් වෙලා දුන්නා සැම්සොන්. සතුරට පාරද. උතුම් දිවුණා ඉවරනේ. යා සතුරත් එක්කම හිටියා. කකා බීබී හිටියා. ඉතින් අවස්ථාවක් ආවා සැම්සොන්ගේ සිද්ධ වුණා රහස එලි කරන්න. ඔව් කිව්වා මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මම නාසර්යානු කැපවීම තුළ ඉන්නේ. මම ගැලවීම කෙනෙක්. මම දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගිවිසුම් තියෙන මිනිස්සෙක්. මගේ කොණ්ඩේ කැපුවොත් මගේ ආලේපේ නැති වෙනවා. දෙවියන් කියලා කිව්වා ෆිරිස්තවරුන්ට මේ බාරනම් වූ ඇත්ත කිව්වා කඩු කිනිසි අරගෙන ලෑස්ති වෙලා එක බලලා මම ඌගේ කොණ්ඩේ කපනවා නිදා ගන්න ගානිදලා. ඒක කිව්වා. කොණ්ඩේ කැපුවා. சிம்சோன் தன்னுடைய ரகசியத்தை சொல்கிறார், நான் வேறு பிடிக்கப்பட்ட அதாவது தேவனை அறிந்து அவருடைய உடன்படிக்கைக்குள் வந்து நசரித்து அர்ப்பணிப்புடைய மனுஷனாகவே சிறு பிராயம் முதல் என்னுடைய தலை முடியை அவர்கள் நீக்கவில்லை, வெட்டவில்லை. ஆகவே வெட்டும் பொழுது என்னுடைய தேவனுடைய அபிஷேகம் வல்லமை என்னை விட்டு போகும் என்று. කොණ්ඩේ කැපුවා. මොකද උනේ? ආලේපේ නැතුව ගියා. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නැතුව ගියා. ගිවිසුම කැඩුණා. தெலீலா என்ன செய்கிறாள், அந்த சிம்சோனுடைய தலைமுடியை வெட்டுகிறாள். வெட்டும் பொழுது தேவனுடைய அனுக்கிரகம் அவரை விட்டு போனது, தேவனுடைய உடன்படிக்கை அவரை விட்டு போனது. ඔබයි මායි දෙවියන් වහන්සේත් ගිවිසුමක් තියෙන මිනිස්සු. ආගෙන දෙන්න. நீங்களும் நானும் தேவனுடைய உடன்படிக்கை உள்ள ஜனங்கள். ඔබයි මායි ගිවිසුමක් තියෙන දෙවියන් වහන්සේත්. මොකක්ද ගිවිසුම? සුද්ධකමේ ගිවිසුම. ඒක කඩන්න එපා. ඒක කඩන්න එපා. ஆகவே நீங்களும் நானும் பரிசுத்தம் என்கிற உடன்படிக்கைக்குள் வந்தவர்கள். ஆகவே அதை உடைத்து போட வேண்டாம்.
සැම්සොන් එක කැඩුවා. சிம்சோன் அதை உடைத்தார். දැන් ෆිලිස්තීන්වරු ආවා. பிலிஸ்தியர்கள் வருகிறார்கள். ඉතින් දෙවිලා වෙනදා කරනවා වගේ සිම්සොන් නැගිටින්න ෆිලිස්තීන්වරු ඇවිල්ලා කියලා. එයා කොහොමද කපටි කරන්නේ? එයා බේරෙන්නේ. ෆිලිස්තීන්වරු ආවා නිකන්. එයාට දැන් නොදැනුවත් ආවා. ஆகவே இந்த தெலீலா என்ன செய்யற சிம்சோன் எலும்பு பெலிஸ்தியர்கள் வந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னார். ඒ සැම්සොන් නැගිට කොහොමද? බලය නැහැ. එයා හිතුවා එයාට පුළුවන් කියලා වෙනදා වගේ ගහගන්න. එයා හිතුවා වෙනදා වගේ දෙවියන් වහන්සේව බේරයි කියලා. වෙනදා වගේ ෆිලිස්තීන්වරුන්ට මරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි එයාට කිසිම බලයක් තිබුණේ නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වගේ වුණා. இப்பொழுது சிம்சோன் எழும்புகிறார்கள் எங்கே இவர்கள் என்று அவர் நினைத்தார். தேவன் இதுவரை செய்ததை போல அவருக்கு வல்லமையை தருவார், அந்த பலத்தை தருவார் என்று. ஆனாலும் அது முடியில்லாதபடியால் அவர் என்ன செய்கிறார்? කාලය ගියා. හැබැයි යාලේපේ නැති වූ දවසක් ආවා. පුතෝ ඔයා දැන් සෙල්ලම් කරා යාලේපේ තියෙයි ආශිර්වාදේ තියෙයි. කාලයක් යනවා. එක පාටම යකලා එක පාට. ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் போகும், எங்களுடைய அபிஷேகம் இல்லாமலே போகிற ஒரு நாள். ஆகவே இது இப்பொழுது விளையாட முடியும், ஆனால் அந்த நாள் வரும். දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. தேவனோடு எங்களால் விளையாட முடியாது. දැන් මාගේ උත්තරේ ලැබුණා ප්‍රතිපාරවරදී. දේවාස ඉවසලා. கர்த்தர் பொறுமையானவர். ඉවසලා. මම හිතනවා දෙවියන් වහන්සේම ඉවසුවේ නැතිනම් හොඳයි කියලා සමානලවට. මොකද සමාන අයව බේර ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රාර්ථනාව ඒගොල්ලෝ ආශිර්වාද ලබලා හරි වෙනස් වෙයි කියලා. ஆனாலும் கர்த்தர் இவ்வளவு பொறுமையா இருப்பாமல் இருப்பது நல்லதா இருக்கும். காரணம் அவர்கள் அவ்வாறே தொடர்ந்து வாழ்கிறபடியால். ஆனாலும் தேவனுடைய விருப்பம் என்ன? அவர்கள் ஆசீர்வாதம் அடைந்து மனம் திரும்ப வேண்டியது. දෙවියන් වීලෝකට ගත්තා. தேவனை ஒரு வேடிக்கையா எண்ணினார். මොකද ෆිලිස්තීන්වරු අල්ලගත්තා. பெலிஸ்தியர்கள் அவரை பிடித்துக் கொண்டார்கள். අල්ලගෙන මොනවද කරේ? අන්න පිටින් අර මැක්කොනම් මොනවද කරේ? ඉස්සෙල්ලම අර නිර්වින්දනයක් ගහලා රිදෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි ලේබියුනේ. දැන් කන පිටින් සැම්සොන්ගේ ඇස් අඩුවක් දාලා දීගතර මොකක්ද දාලා ඉකිල්ලුව කපරක් ලබන කන පිටින්. ஆகவே இந்த பெலிஸ்தியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? சிம்சோனுடைய கண்களை பிடுங்கி போடுகிறார்கள் அவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඔව් සැම්සොන්ව දැම්මා බර ඉරේ දැම්මා උඩ බර මොකක්ද ග්‍රයින්ඩින් ස්ටෝන් ඇම්බරුම් ගලක් හරක් තමයි දැන් මේක කරන්නේ. දැන් හරකලුවට කවද බැන්දේ? සැම්සොන්ව. දෙවියන් වහන්සේගේ බලවන්තයා දැන් හරකෙක් වෙනවා. හරකෙක්ගේ වැඩක් කරනවා. අන්දයි. ஆகவே அந்த இயந்திரங்களை அரைக்கும்படியாக அந்த மாடுகளை போட்டிருந்தார்கள். ஆனாலும் இப்பொழுது அதை பயன்படுத்த போட்டது யாரு? இந்த தேவனுடைய பலமுள்ள சிம்சோனை. අපි දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්නු කැඳවීමට අපි ගරු කරේ නැත්නම් ආරක්ෂා කරගෙන නැත්නම් අපි යකාගේ හරකවයි. நாங்கள் தேவன் கொடுத்த அழைப்பை அவருடைய கொடுத்த காரியத்தை நாங்கள் பாதுகாப்பாய் வைத்திருக்காவிட்டால் பிசாசுடைய மாடை மாறும். දෙවියන් වහන්සේ අපට කතා කරනවා. ඉතින් දෙවියන් කතා කරනවා. கர்த்தர் பேசினார். අපි කොච්චර පරිස්සම් වෙන්න ඕනේද? දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්නු කැඳවීම ආරක්ෂා කරන්න. நாங்கள் எவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த அழைப்பை நாங்கள் பாதுகாக்கும்படியாக. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? හිරේ ඉන්න ගමන් සැම්සොන්ගේ කොණ්ඩේ වැවෙන්න පටන් ගන්නවා. கடைசியில் என்ன நடைபெறுகிறது? சிம்சோன் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய தலைமுடி வளர்கிறது. දැන් එක දවසක් මොනවද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ පාටියක් දානවා සැම්සොන් අල්ලගත්ත එක සමරන්න. මොනවද කරන්නේ? ඔවුන්ගේ දෙවිවරුන්ගේ දෙවි කෙනෙක්ගේ මාලිගාවේ විශාල එකක් කරේ. දහස් ගණන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උඩ තට්ටුවේ හැමතැනම දැන් සැම්සොන් තමයි ඒගොල්ලෝගේ බයිට් එක. ගේන්න කියනවා සැම්සොන්. இப்பொழுது இவர்கள் இந்த பெலிஸ்தியர்கள் அவரை பிடித்துக் கொண்டு அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடின விதம் எவ்வாறு? அவர்கள் வணங்குகிற ஒரு தெய்வத்துடைய சாலையில், அதாவது அவருடைய கோவிலில் அவர்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது சிம்சோனை வர சொல்லுவார்கள். සැම්සොන් ගෙනල්ලා තියෙනවා කුළුණක් ළඟ. ஒரு தூண். ඒ මුළු බිල්ඩිමේ පරම තිබුණේ ඒ කුළුනේ. සැම්සොන් කියනවා ඒ අරගෙන යන කොල්ලට මාව ඒ කුළුණ ළඟට අරන් යන්න කියලා. இப்பொழுது இந்த முழு அந்த கோவிலிடம் இருந்த தூண், அது ஒரு தூண் இருந்தது. அந்த ஒரு தூணிலே
அதனுடைய பாரம் எல்லாம் இருந்தது. இந்த சிம்சோனை அழைத்து கொண்டு போகிற மனுஷனிடத்தில் சிம்சோன் சொல்லுகிறார், என்னை அந்த தூணின் இடத்தில் வையுங்கள். දැන් කොණ්ඩේ වැඩිලා දැන් ආයේ ආලේපේ ටික ටික එනවා. அவருடைய தலைமுடி வளர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருடைய හැබැයි දැන් ආලේපේටක් තියනවද? ඇස් පොට්ටයි කොහෙන්ද ආලේපේ අරගෙන? அந்த அபிஷேகம் இப்பொழுது பயனுள்ளதா? காரணம் அவருடைய குருட்டு கண்கள் இப்பொழுது அவருக்கு அந்த பயன் இருந்ததா? පරක්කු වැඩි. தாமதமாகிவிட்டது. මගේ දරුවනේ පරක්කු වැඩි වෙන්න දෙන්න එපා. ඒ තැනට යන්න එපා ඔබ. දිවනාසෙ ඉවසීමත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. දිවනාසෙට ගරු කරන්න. ඔබට දුන්න කැඳවීම සුළු කරන්න එපා. වැස්සට ඔබේ කැඳවීම සුළු කරන්න එපා. කම්මැලිකමට ඔබේ කැඳවීම සුළු වෙන්න දෙන්න එපා. ඔබේ මානසික තෘෂ්ණාවට කැඳවීම සුළු වෙන්න දෙන්න එපා. මතක තියාගන්න දිවනාසෙ ඔබ කැඳවල තියෙන්නේ බලවත් ජීවිතේ. හරි ඒක ඔබ සුළු කෙරුවොත් ඔබට වෙනවා යකාගේ හරක වෙන්න. සැම්සන් දුනා. ஆகவே මේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවුව යකාගේ හරක වෙන්න දෙන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත්ය. ඒක ඔබේ තීරණය. ඔබට යකාගේ හරක වෙන්න යකාගේ හරක වෙන්න ඕන නම් ඒක ඔබේ තීරණය. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් ඒක තීරණය කෙරුවේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් ඒක ආශා කෙරුවේ නැහැ. ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய மாம்ச சிந்தனைகள் மாம்ச இச்சைகளுக்கு சிறிய மலைக்கு உங்களுடைய அழைப்பை நீங்கள் இழந்து விட வேண்டாம். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது பிசாசுடைய மாடாய் உங்களால் மாற முடியும். ஆனாலும் தேவன் உங்களை அழைப்பது அவருடைய பலவந்தமான மனுஷனாய் மாறும். සැම්සන් තේරුම් උකරේ පාපයක් කියලා ඔහු පසුතැවිලි වෙනවා. ඔන්න ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට පසුතැවිලි වෙනවා. හැබැයි පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. ඇස් දෙක උගුල්ලනවා. ඔහු පසුතැවිලිලා කියනවා ස්වාමීනි මට තව එක වතාවක් එක chance එකක් දෙන්න. කලවමනාද කරන්නේ. මේ අචාර්මත් ඡේදකයන් සමග දැන් තමයි අචාර්මත් ඡේදකය. ඉස්සර අර මේ දිලයිලා හොයාගෙන යද්දී අර ගාසාවල ෆිලිස්ත ගෑනු වල අචාර්මත් ඡේදියෝ නෙමෙයි. දැන් තමයි අචාර්මත් ඡේදකය. මුන් එක්ක මාත් මැරිච්ච දෙයක් කියලා මොනවද කරන්නේ? කුරුණ කඩලා දානවා. ඒ උඩ හිටපු කොහොම ඔයකට මේක වැටිලා. එතන බයිබලයේ සඳහන් කරනවා එතනදී මැරුණලු එයා පන පිටින් හිටපු මැරුවට වඩා එතන නැමවලු. හැබැයි සැම්සන් එතන මේකද දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු කැඳවීම සැම්සන්. මේ වගේ මැරෙන්නද? කොච්චර සැම්සන්ට පුළුවන් සැම්සන් මුළු ඊශ්‍රායලම නායකයෙක් ඇටට කැඳවුවා. හැබැයි බල්ලෙක් වගේ කරකෙක් වගේ නේද? අපි ඇයි දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු වටිනාකම මෙච්චර සුළු කරන්නේ? ஆகவே இந்த சிம்சோன் என்ன செய்கிறார்? அந்த நேரத்தில், அதாவது தாமதமான அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர் மனம் திரும்புகிறார். அவர் சொல்கிறார், தேவனே ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்தில் இருக்கிற அனைவரோடு அந்த பெலிஸ்தர் விருத்த சேதனம் இல்லாத ஜனங்களுடன் கூட இந்த சிம்சோன் மறைத்து போகிறார். அவர் அந்த தூணை இவ்வாறு கீழே செய்யும் பொழுது அந்த முழு கட்டிடமுமே இடிந்து விழுந்தது. යාළුවන් නිසා ඔබේ කැඳවීම පාවා දෙන්න එපා. நண்பர்களின் நிமித்தமாய் உங்களுடைய அழைப்பை நீங்கள் காட்டிக் கொடுக்க வேண்டாம். Good morning. යාළුවෝ නිසා කැඳවීම පාවා දෙන්න එපා. உங்களுடைய நண்பர்கள் நிமித்தமாய் அழைப்பை நீங்கள் அற்பமாய் எண்ண வேண்டாம். නෑදෑයෝ නිසා කැඳවීම පාවා දෙන්න එපා. உங்களுடைய உறவினர்கள் நிமித்தமாய் உங்களுடைய அழைப்பை நீங்கள் அசட்டை செய்ய வேண்டாம். මානසික තෘෂ්ණාව නිසා මානසික ආශාවන් නිසා කැඳවීම පාවා දෙන්න එපා. மாம்ச இச்சைகளின் நிமித்தமாய் உங்களுடைய அழைப்பை நீங்கள் அதை காட்டிக் கொடுக்க வேண்டாம். කම්මැලිකම නිසා නොදැනුවත්කම නිසා කැඳවීම පාවා දෙන්න එපා. அறியாமை நிமித்தமாய் சோர்வின் நிமித்தமாய் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த அழைப்பை நீங்கள் அசட்டை பண்ண வேண்டாம். මුදලට සල්ලි වලට රිදී රත්තරන් වලට කැඳවීම පාවලා දෙන්න එපා. உங்களுடைய பணத்துக்கு வெள்ளி பொன் அவைகளுக்காக உங்களுடைய அழைப்பை நீங்கள் இழந்து விட வேண்டாம். ඔබ කොච්චර සීරියස් ඔබේ කැඳවීමට ඔබ ගරු කරනවද? ඔබේ කැඳවීම ගැන හිතනවද? ඔබට ලැබිච්ච ගැලවීම ගැන ඔබ හිතනවද? මේක කොච්චර ඔබට වටිනවද? உங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்து, தேவன் கொடுத்த அழைப்பை குறித்து நீங்கள் எவ்வளவு கவனமாய் இருக்கிறீர்கள்? ඔබ කොයි වගේ වෙන්නද කැමති? எப்படிப்பட்ட நபராய் மாற நீங்கள் விருப்பம்? දෙවියන් වහන්සේ සැම්සොන්ට තීරණය කරපු ඒ උසස් ජීවිතය ජීවත් වෙන්නද කැමති? සැම්සන් තෝරගත්ත ජීවිතයද ඔබ කැමති? தேவன் சிம்சோனுக்கு வைத்திருந்த உயர்ந்த அந்த வாழ்க்கையை அவன் நீங்கள் வாழ விருப்பம் இல்லாட்டால் சிம்சோன் தேர்வு செய்து அவனுடைய அந்த ඔබ හොඳට බැලුවොත් මේ කතාව හැමදේම අන්තිමට it burns down to decisions. හැමදේම අවසාන තීරණය වෙන්නේ මොකක්ද? අපි ගන්න තීරණ. අපි දවස් මතා ගන්න තීරණ. අපිට දෙවියන් වහන්සේව සතුටු කරන තීරණ ගන්නත් පුළුවන්.
ඒකේ තීරණය අපිට ජයදර තීරණය. එහෙම නැත්නම් අපිට දෙවියන් වහන්සේව පාවා දෙන තීරණ ගන්න පුළුවන්. දුකටපත් කරන තීරණ ගන්න පුළුවන්. ஆகவே இந்த கதை கூட உங்களால் பார்க்க முடியும். எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் அவர் எடுத்த தீர்மானங்களே இருக்கிறது. ஆகவே அனுதின எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்களுக்கும் இருக்கிறது தீர்மானங்கள் எடுக்க. ஒன்று கர்த்தரை சந்தோஷப்படுத்தும், இன்னொன்று அவரை காட்டிக் கொடுக்கிற தீர்மானமே எடுக்கப்படும். සැම්සෝන් හැමතිස්සෙම ගත්තේ මොන තීරණයද? දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන තීරණය අනිත් තීරණයද ගත්තා. ඔහු ප්‍රසන්න වන තීරණය ගත්තා. சிம்சோன் எடுத்த எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் தீர்மானங்கள் தேவனை பிரசன்னமாக்குகிறதில்லை, அவரை பிரசன்னப்படுத்துகிற காரியங்களை அவர் தேர்வு செய்தார். සැම්සෝන් බැලුවේ දේව වචනේ මොනවාද මේ ගැන තියෙන්නේ කියලා නෙමෙයි. ඔබ එහෙම දන්නවද? මේ මම මෙතන එහෙම එකක් දැන් තියෙනවා. දේව වචනේ මොනවාද කියන්නේ? එහෙමද ගන්න තියෙන්නේ. සැම්සෝන් එහෙම ගත්තේ නැහැ. நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது தேவ வார்த்தையில் இதை குறித்து என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்த்தால் நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்கிறீர்கள். ඔබ මෝඩකමක් තීරණ ගන්න එපා. ඔබ ඉස්සෙල්ලා බලන්න දේව වචනේ මොනවද කියන්නේ මේ කරන්නේ. நீங்கள் முட்டாள்தனமான தீர்மானங்கள் எடுக்க வேண்டாம். வார்த்தை கூட பாருங்கள், இதை குறித்து எப்படி தீர்மானம் நான் எடுக்க வேண்டும். මම කියන්නේ හරිද වැරදිද? මම කියන්නේ හරිද වැරදිද? අපි තීරණ ගන්න ඕනේ කොහේ මොනවා බලලාද? බයිබල් කරලා බලන්න මොනවද කියන්නේ කරන්න කියලා. ඒ තීරණය ගන්න. දැන් ඔබ කියයි පාස්ටර් පිස්සු කියලා. හරි මට පිස්සු කියනකො. හරි බයිබලේ පිස්සු නෑ. බයිබලේ පෙරලා ඒ තීරණය ගන්න. ඒක ඔබත් හොඳයි මාත්. ஆகவே நீங்கள் நினைக்க முடியும் போதுகிறிடத்தில் இருந்து கேட்க தேவையில்லை என்று, ஆனாலும் நீங்கள் வேதத்தில் இருந்து பார்த்து அந்த தீர்மானத்தை எடுங்கள். අනිත් කාරණාව හරි මේවා ලියා ගන්න. සැම්සන් තිබු දුර්ලභ පොඩ්ඩක් වෙලාවේ කමක් නැහැ. පළවෙනි එක සැම්සන් ඔහුගේ කැඳවීම සුළු කළා. சிம்சோனிடம் இருந்த பலவீனங்கள், முதலாவது அவருடைய அழைப்பை அவர் அசட்டை பண்ணினார். සැම්සන් ඔහුගේ කැඳවීම සුළු කළා. சிம்சோன் தன்னுடைய அழைப்பை அசட்டை பண்ணினார். සැම්සන් ඔහුගේ කැඳවීම සුළු කළා. එක. முதலாவது சிம்சோன் தன்னுடைய அழைப்பை அசட்டை பண்ணினார். දෙක. இரண்டாவது තමාට ඕන තීරණය ගත්තා. தனக்கு வேண்டிய தீர்மானங்களை அவர் எடுத்தார். තමා හොඳයි සිතූ තීරණය ගත්තා. தனக்கு நன்மையாய் தோன்றின தீர்மானங்களை அவர் எடுத்தார். තමා හොඳයි යයි සිතූ තීරණය ගත්තා. தனக்கு நன்மையாய் தோன்றின தீர்மானங்களை அவர் எடுத்தார். ඉතින් මම දාන දේව වචනේ මොනවද කියන්නේ කියලා බැලුවේ නැහැ. பிரேக்கெட்ல நீங்க போடுங்க, தேவ வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டதை பார்க்கவில்லை. දේව වචනේ ඒ ගැන මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා